Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salaten ve selamen alel meb'uthine rahmeten lil alemin. Emma ba'd. Pralto veltut, a dva značinela dumoto veltut. Penelope muloli to pral na šaljan to dum. Дитя каланая он тале различита. Некој тикно, некој побаро, некој најбар. Ама ndiko zori koga italo saita lejek. Odoleske o pejgamberi alayhis salam u imani ka povrznele prale. Pa ka krila ne to čačutne minja vernikja sa gjikote na ne te posakuj, ne te prales kad vas o kamange korkori tuke. A kva italio muslimani. O dobor bari po Allah azza wa jal dinga e prale. So ako rimoneate bukyate prale a sebepi dunyayake, taneske, kereske, to Ramazani lebdinelo. Se ko ponedeljnik četvrtog te deli uštena naopre ko Allah azza wa jal. Ama na Allah na prifatinela dui prala ko amashkar peste lafina kere. Ko vakti postojnenas ne dui prala. But mangena sinem. Odat muklelenge bari puv esol de pralenge. Mashkarlengere puvia sine yek tikni reka so dvojnela snelengere puvia. Mangena sinepe. Počituinena sinepe. Sa gjikote na prandisalil. Ka dva momenti koga prandisalil o prala romnja sa romnja, pogotovo romni bizu imani, ka počnel te čven fitna mashkaro prala. Em poshminge o baro pralte holanele tikne praleske. Poshminge dva mangi pe te tiknjol. O muhabeti pored ko te ovel. Pa poshminge divesenca artena dikempe. Taro divesaule nedele, taro nedelule masekje. Sađi ko te jek diveo baro pral, kalel materialjem, kalel rabotnikem kavakerel. Ake tu mengja kla namirnic. Ake tu mengja kva materiali, me jek masek na neto avko ker. A tu menda rodavate gradnen jek baro zido, a jar su na mangavate di kamere prale. Mukleau materialjem gelo kodro. Palo jek mase ko baro pral iranela petarodrom soka dikel. Mesto zido karakel mosti. Dodeka avelo baro pral ko poro kerču dinlape meva kergjum zido, a kava mosti kerja, ta reputi otikno pral prastala premo baro pral. Im ta reputi gušinela pere pralem kakrel. More prala ko por baro manušsja. Me tu ke grešingjum, me tu ja ko hako kvuvgjum. Aman tu di kergjan mosti te šaj kimeri greški po naduri ga mancar tu te spojinetut. Dodeka gušinena pe mangena pe osodu i prala dikja koga ko bila čiranea šukari paja sar odurutno vela tu ke paše. Никогаш обила чипна на лечингјовела, никогаш и јаке агана а чакергја. Кога два моменти мајстори спреминела по алати те джал. Емо права клас качува менцар туда те веселинетут, каква маро шукариве. Тогаш мајстори какерел, на. Продолжинен тумен те манген тумен. Семана джикерела панда бут мостија те градинав. So trebela te spojina maškaromanuša. Vdoleske mangata keravtke musliman kakva masek Ramazan. Nikako ma dozvolin tove zido,
tot vuinel tu tartoro pral. Ker soka kere of mosti adva soka spuinel tut tere prale. Ma bister o manușaitale sar ключия, a o ключо pravela o udar ebilači paskoro, em pravela udar šukari paskor. Oftar o ключо kuasoka pravel o udare šukari paskor. Se ma bister musliman. Toro praltalo tu ke maneti. Tartoro Allahi, em tare roditeli. Can toro mangi pe tere pralea, talo mangi pe tere da deskorem tere diakor. Palomeri pe tere da deskoro tere diakor, te prekinine odnos tere pralea, adva značinela pagljan odnos da tere da deja, em tere diaja kolengorum kabar. Odoleske prala musliman, o fokova manuš so sekogaš lestar hajrika iglo, o bilačo nikogaš hajrina ange. Odoleske to primerine kovel sare kučokaš, o tikne manuša da rana tarleske rivisina, pa frdena leske barea, pa o firanela lenge jemise. Oleske prala musliman, ako je talo masek Ramazani, kote nas minela toltu zamerka em holi tere prale muslimanea, em agar toro sebebi toro Ramazani matere selko pravilno tam. Allah azze o jel te de lokibe kotoro ker, o mrzive tar toro kalbi Allah neka čistinel, o mangibe neka zavladinel, mi familija ko prvo tane kovel. Ove naleske kvarakibe. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.